održao je neku debatu gde su ga sahranili klinci levičari, znači Jordan Peterson je postao karikatura sebe samog. Ovaj jedan je bukvalno bio u fazonu, jesi li ti čoveče hrišćanin? Ovo je kao, ja to nisam rekao za sebe. I neće da kaže da je hrišćanin. You're a Christian. You say that. I haven't claimed that. You're a Christian or you're not. Which one is it? I could be either of them, but I don't have to tell you. I ovaj mali mu na kraju završi debatu sa ti si ništa. Bukvalno mu kaže ti si ništa. I Jordan Peterson kao prekine nešto iznervirano. Ja ne znam kako je on uspio sebe da dovede na ovaj nivo. Da, imamo poštovanje prema starcu koji je od 2016. do 2020. odlazio na one univerzitete, vrištali su na njega, drali su se u sred najcrnje diktature woke kulture i To su stare zasluge. Bio je verbalni Fjodor Emelijanenko u jedno vreme. Jeste, Milo Đukanović je bio Srbin, znaš. Bio je, pa sad više nije, znaš. Kako poređenje. Ne može da se živi na starim zaslugama non stop. On već 5-6 godina ima neku vrlo čudnu priču. Gnjecav mu je karakter, nema čvrstinu karaktera, nema. I kad je bio u Beogradu, sećam se šta je pričao, od svih kao bloody places na svetu, kao baš je tamo morala COVID pobuna dok sam ja tamo. Ja razmišljam da si pravi čovek, rekao bi bravo ljudi.